شا سالون كذا تقرنا نصاب كتو حرم كرو ده مريض الرابر صادق قربا كرده دولانيك من دو فاقورستانو قلت هل زمان ده سلطان مندور قلت ادي هل جاب سلطان مندور هذه النابي سال 1978 لگونده لوده نافچه سرت آده هاتنه حتی 12 ساله خود دبستان سرطین بگوند خوان دوره و نابرده وک زاروکه کی گوندی نیفروژی دبستان متخوان نیفروژی جی ما آری مالوات چابن کارکا و باز و تشته و سامده کرد دوره ما کوچه حتی سالا نوتی ما کوچه باتمانه کرد و 30 ساله جی ایله حدیجینه از و 19 ساله زوجیمه اویگا 40 سالیمه 3 زاروک مهنه دکر و کچکی من هیا و ناویوان جی ایک ریزان نور الله و کچم جی هیرانوره او جی خواندوانن دخوینن مالبات اوش برکو هفسرا من هفجنم دبستان خواندی او نود او جی ام فرده ببله ام کردی تاخم یعنیش نکو مسافرک وره خوا زمان خوا دانین نخوا تاقاز یعنی جبرکو هم نوا گل دجین وک روزانه و هم های ما زمان ما هست های ماش نتوا ما هست های ماش 4 پارچه کردستانه هست امزان اف زمانه هست چقا جبوی ما گرینگه جبوی بی زمانه چقا بدل هاتنه داین جبروی که تشتاکو ما هری باش جبوی خود بجرم کری 30 ساله باجر دادشیم من زمان خود شلو نکری من تیپک جی زمان باجر نقصه نفی خود او دماکو ام گون بون دماکو لشکر ده هاتن گون زمانی کو ام پید پیوین او زمان مستران گودارید کن دماکو گوت و لشکر تنه گون دایو کو بابم او باند کو ما گودارید کن ما و شرط ما تخصا نوان ایلون تخص بر آخر ده بنزبله دو شرط و دایم زانی ایکو غلط ایکو ادشن ام نجوان زمان ما یعنی ام نخواد استاتو کی نکو هنکی دوارن زمان ما تک بفن آن قدقه و دم زانی او زمان نه ما ایکو ام داخفن و ایکو مددن فارس کرن سن ویسکاری دماکو ابوم 14 سالی گرافم سال کش ماستر بو بویره که جیانا بیل ماینه کر جیانا خود دست دا و دمه نو او چکه نویساندن مددان در و دمه نو ام بجن وک هشمندی او خورتای کو ام باجر تده او بچکی سرما آسیمله بچکی بکن و دم کو او چکی نویساندن هاتن ایجا الخوات تام زانم کو هدی او نای تفاندن او رحی نویسکاریه بریارک مدا گو حتی کو اس نچم بن گوره از او زمان کو قدخه از وی زمان کو
aslında neko qadaxa her zaman ayet ki Xwedê Teala aslında wa neko tene zaman wa ayet Xwedê Teala qadaxa kirin. Bele. Dema ku em şgund em kuçi Batmanê bûn rastî jî ji ber ku em gotan bû bajar me bajarvaniyê me li hev nedik. Arastî min fedît kir ku ez zarokê bajarvaniya re bixwînim. Wisa ew ku min re çêbû ji ber wê ji ber wê fedîkirinê min zanî ku ew zimanê bixwînim jî ew ziman neyê min e. Yani tenê ê wextê min pêreware derbas kirin ji ber wê got madem ew em ne tevayî wî zimanî ne ez ê ew zimanê ku dayîka min kalê min pê axivî ez ê wî zimanî biryar da ku heta tiştekî wisa enteresan dema ku Kurdî derê me dixwand asta mamostetiyê me qeda pirtûka me awil derketî panelek cara awli wê derê hevala sürpriz me kirbûn wê derê me panel da xwendevanê me Kurdî em bêjin bîsî hebûn zêdeyê wan tev mamoste bûn parêzer bûn ew bûn dema ku cara awil me dest panelê kir ew sala ku em nû hatin bajêr min fedît kir ez zarokê bajarvaniya ra bixwînim û hemberê we dema ku panel da ew hêstê min nikarim bînim ziman yani ji ku derê em gihatin ku derê ku ew zimanê me hatî qedexa kirin îca wek nivîskarekî li hemberê we xwand ew pir ew ka min hat yani keyfa min nizam wê çabînim ziman ew qas keyfa min hat yani ez zarokim rewşenbîrim şervan û rêzanim agirê hilma dilê dayîkanim agir ser min dibarînin ked û xebatê min ji herê serdireşînin carna dibim teyr difirim ezman û carna dibim xwelî bela dibim ciya enû ji xewra dibim wek zarokekî. A rastî dema ku min dest nivîskarî kirî min zanî heta vê rast û rast bêjim wek nivîskarê me ê klasîk tenê min navîzbû Ehmedê Xanê Feqê Teyra Melê Cizîrî û Baba Tahir Ûriyan tenê nav heta Seydayê Cigerxwîn lê şûrpî de rastî jî min nizaniya nivîskar hene û dema ku min dest nivîsandinê jî kir ji ber ku ez hem malbatek oldar hem malatparêz de dijiyam yani min zaniya ziman çiqa girîng e yani hem alê olî hem alê netewî alê walatparêzê de ji ber wê kim biryar da min qîma xwe li her tiştî jiyan yani min got ez werim girtin werim kuştin werim çi wek şervanekî pênûsê min got çi serê min de were bila biqewme lê ez ê tenê ji xeynî Kurdî nanivîsînim dema ku min dest nivîsandinê kir min mêzand ê ku vî karî dinivîsîn lê dîsa jî heta ew xwedî wê helwesta xwe me ku heta gorê belê dema ku hî pirtûk de neketî helwestê min kuwara tîroj de we çîroz nûbihar û çend hebê din baş navê nayên bîra min wa de hatin weşandin dûvre piştî salekî nû me biryar da ku em pirtûkê derxin ew jî saya mamostê min wan yani min got tenê em hema zû bikî em pirtûkê derxin ew ê te şûn de pêle divê baş bikemile baş ew tama helbestê adîrokê tenê ne ku nameyekî te şavalekî xwe re bişînî we helbest ji ber evkê rastî piçekî me sekinan dema ku em bêjin tam Kemilî mamostê me Birêz Feyzî Bilge û Abdullah û Ramazan wa biryar da got hêdî em dikarin ve helbestê te çav bikin û biweşînin me 2013 de pirtûka yekem rêwrê helbest İzmîrê weşand
اكو چام ده چک دای آن بله سر اول ام بجن کوهی من ننویسانده بده وکی آن هشی خواده ترکی هنک تشت هاتن بیرام گوتن سر بری وگام گوته و قرابه من دما کوجیان آوادس او پشتی جیانا خوا دازه پشتی 6 ماه اتشوم گند و سامر وا درم ادش خواره گوت وا چیا وا خوازم جبر کو پراستیج زاروکاتیم رو کره درباز به دایم مو حوجه داری پیدویل وی داره بینم رو هر وی داره دما کو چون موسا وا درم سر اول ترکی موساش خواره گوت یعنی نکم نویسکی مگو ben de bu dağların nesine geldim. Bir garip ölmüştü yasına geldim. Geldim Emmoğlu. Arı demek ne çum distran bejek Türk ek zamanı me ne şeven cüdaya و me ne şuadmini. Mitvi Avstran çekir, klibayı çekir. Ya mgу me ev şuara gut, me ev gut bu. Çap hasiye. Adı duvar disa stranek sabahçı kahvesi. Disa وی دما خورتانیا خواده و 18 ساله خواده وقتی خورتانیا سر evine کی ممکن او جی قلیبه چکن نو او خوب حاسیه کن براستی چی او جوهر مجوهر نویسکاری مده وسا دما کم زانی نو بریار خوا سکن خوا برتک خوا مگو از اجبر بده تنیش خیلی جبلی زمان کردی دوینه نفس بله از خوب آراستی از عطارم یعنی نکو شقاوت ام بجن ادب پرتوکی ما آن ادبیات کردی نویس کرده خواهدی تام چپه ام حتی ایوارا کولانا قادا و ام بجن گندا نافچات گرن و تابو ازاخو ام دنه هف ام شخوا کم دکن ام وجنه جبوی دیروک و چند و زمان کردی ده هبه ام و زفت جاره شخوا کم دکن لی ام جن بلا تقاس زمان کردی پیش کفه آراستی هلوستا ما آویجی بیجم نکو نیتا من اوکو چتین لودی سر زمان کردی پیش کفه بیوانم سر چتین لودی کردی که چقدر کاره پیش کفه هلوستا مجا راستیه yaşa solon kazı gerdan top kadar karo le demre durvar sado korba kalke doylanik bin doy fa